Apang si nang tumhan kadong pa diglo ini tum press meet nang stong dun apang si tingku inti ali KFA lo nga presiden lo JACAS long talang ni secretary lo apen solong sing nong pi JACAS long kana pet asong ajan secretary KFA pen lo apen JACAS long talo apen kuil tumando Moses Heron vice president KUYA apen JACAS long kana ra members ni Pini mai ke pha alam theke la pun aprang si bike rally lam than pox pini sonia lam sini tum press meet ke pha aprang sini tum bike rally pinap adupon ko 9:30 pen tum flag off ko ifu pen dokmuka so bike rally ke donang ko alam theke la pun lo ditum JACAS tum 4 rounds of talks doelo asi non 5 rounds of talks ke pa doji aphan ditum asi isi government aphan ditum isi ipil in kicepaklang itu true press la bike rally ban sibitum demand lo ni itu alang pan government apa cini jipan itu press la bike rally ban situ popin up muka ke cengsi lo itu program lo ni JACAS acting chairman deng det pen itu ke cengsi program lo lake nasi laso long itu karbeng long arat doan pan kami dengan pacarap di macam ni lo lapen itu long tera pera song tundo alang itu ans kami metang bike si pan pen alang sudah nang si tong dun po si ningthelo lalu bike rally pun thakwa koi sia bang ke tum ninggarong alam tela pen lo ili tu manutin da chini mane kache song pen ki chi pulte itum purki mulong ke rahul sinaran da 2013 and inkan telangana fan state ipia hut karbeng long ran thutpak pen aso karbeng long pipedet pula so ningki pung cepak lang pen itu movement dolo pula so hut rahul sinar 2013 31st July ni alangi apran dam lang lasi hula suhut apran dam lo mos tami JACAS meta mak pon bom lo alang li fan anong ki pi onar pa ki mo ji fan koson si klem pon ko athe alang li nu karbia anglong ka karbi khai ching hono joni alang li apran si pinang lasi la so fan itu ki manga di ding piglo ingkan thompi kali ingkan foto pen tami tu mang pon lo pichu alang li fan itu ki bi ke e bonji fan itu masa pon piglo stami un edelo stami pin ningarong alam itu karbeng long atau mas council CM pan itu atu meeting kidam lo JACAS tim alang li fan chi liking tining di pen sini tum la school long le difu government college long le alang Rahul Singh difu government higher secondary school along alang li Rahul Singh apran che boy adim long itu tichu ki AG fan sini tum bor ipon ko kual so lam itu than pon pen alang ningarong pen lang same permission ang pilot asi pinna babang kela so foundation stone laid pon itu karbeng long adang pi aso kache song long apran ke nama bang Rahul Singh nara men pen asi pula so long pinap 9 apor 9 am pen itu foundation late por so foundation stone long ke late di la ke la puhen lo itu ma CM si late pon po la pen so long si tong duin tum local MLA local MEC la pen JACAS long founder chairman alang li coursing teron alang li mental dipon kolon itu asi alang tumbang di in presence of tumbang thoma men ang si tu CMC host po kiba foundation so late pon la pen ni tum chu ning di chu gela puhen lo JACAS tong aprang ki klem tang atum an klem ra per tum ku pene karon pen JACAS tong pen ji open ke dam tum an fan sami true press pen ni tum chu ning di lo alang li tu pinap nang tong pun dunji pha athema ni tum adon tin individual ki ni tum ta polong de lo Mesti nang tum arjulong lo pute nang tong di fan chuning di lo la pen nang itu na parjulong jet stami tum non pen sami diang hang lo athema ni tum ta chini ede de lo a number ta ka we phone system aku lang tum ke do ke dam adin dai tum chini ne aku tong se kot pen atumi ching kilo non nini ta ani sibe nang bong mesin itu na so a program deng pon lo lai tum bike rally bache ton pen si la halo la si non ni tum JACAS tong ke do an tung bang po la so na taxi la JACAS tong pen ke camera pet pen ke dam tum an pen ka isum pet stami aja alang tum an fas stami ni tum nang chetong dun ji fansi itu mehin pen tuning dege itu la demand itu public demand